Arimi ba majani ni bajukite irore bya kwebere gitine erekeria bara itine biba kiuga batina witikyo na bobubo betikanirite nyuma ya muchemanyo juria agwikite narwa kwaririe mathina jao tarimi ba majani kuma factory ya michimukuru bubo bwejite nyuma ya mateta tarabethirito bari najo jumanite na bona sirindi guru ya majani bakiaria arimi baba paugite ni bakwete erekeria bao kanya gagwitetera na kuga gitumi bona cia mwaka juju irari nthiguru indi gutuora no gagwikinya kiri muchemanyo ju kenda kuba machokio mwandiko wetu wantoto mukiro mithika nwewe na ripoti ije kia muthia mugomo yo arimi ba mayani bakiwanda ke muchimukuru yo kinyete muthia nyuma ya kwi mweri chuyo akurio ketha bakiwa bakanjerio ketha mayani ya oroyo mayani bwate tukuthiri ambi muomoe twaketha mayani royo kaka narongwa na mayani ya roikego ire kete yarenge kego ikeu bakuwa barenda kuthutura mayani no ilorie muchimukuru wata muntu waketha Jumatatu royo yare akoyerwa Zikerai yaka yakora akoyerwa ndebo etatu baere na kerumi keruma no ntubeto kerumi ko twa watu akije gwa reki korwa muremi wetu nyomo ata kerumi kereko biate no kari antu bai moyo toma amwe na bo Italia rerete kinyeli na odho no ntware mibadhuranete saini na wetekaniria kwengobi cinema director bonde barabara arekuo no ntobwa kureo kinyamushamanio ne yo baito mibia kwena makombo na sia mwaka yo wakulima wameita directors na company secretary wameweka viti pale na hawakukuja. Simeona hivyo nyote. Wakulima wakakubaliana sasa wakachukua na chairman wetu na secretary wakuchukua minutes na wakasomewa mashtaka na wakulima wakakubaliana sababu hao watu wana maana na majani chai hao watu tuwatoe, si ndio mlisema? Bobenga ni anajara bobenga interim director wa tode ruare to bantu ko 30 baturata report mbia siete baba indene tema noi baiko election tutapewa mwelekeo na court kutoka hapo tarehe 3 tuko kotini tutapewa mwelekeo na court tutaenda wapi kutoka hapo kwa sasa ni interim committee iko. Mimi nataka kumuomba rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, nataka kumuomba Gachagua, hawa wakulima wa Meshimekoro wako na shinda kuliko wale wa Kericho, kuliko yule wa Nyeri na wote walikuwa wamelima majani pamoja. Na wakati mliuza majani yenu, kuna pesa yetu ile mlitupea imekuliwa na wakora, na wakora tumewafikiza kotini, imebaki watuchukulia wao waweke ndani, ama mnasemaje? Arimi baba wete itomi bia kwebelia tongeria bawa muna kwina makombo nasie kwina mathina yangi kithombo tongerie ne bwao yario kwaga umana weru kiruri tingwe bwao muremi o mayani ainya ndo kumakebanda ne mwanka factory nara toma noi ai muremi o mayani akitha mayani kilo yana akathime kandrasi akine kilo yana okinya kebanda ne chakne kilo 70 hoi borono tukurea twene nurete yankoloi bia gwete kana kwa muntu etatema etakatalo bia tiasio hoitoma muntu tama ngonyiro kwenda ya kanoi tutakwenda bau mete yetu itokoromba interim director bete ba eri na bia chitu chako chieta bantu itobati gwero chiono bila botora ko rambia chakora ketana number 2 anto bara bonengera interim ndereva ande kingiria ite ndereva ande kingiria ite wa ukumaro yo abutwe kwande kwa ndereva ngiri fote na karani ngiri fote utakadra tuena na metio gari no nto batwe twakirera mayani ya utembeza tokona na ndenda kwera baraba umao bote choketie mbia nanga to baruta tonto bamo bote choketie mbi nanga to baruta ko kiripotera Weru TV kuma Tiania
Mbeta wa Mukiri wa Mithika.